Now I request Dr. H.J. Deputy Director, the Transmission Services, to kindly share a few words. A very good afternoon to everyone. Life. It has no substitute or no artificial alternative. So voluntary, non-remunerated blood donation is the cornerstone of a safe and reliable blood supply. It's a reflection of society's compassion, solidarity, and sense of. Good evening, ma'am. Ngasi koi hotel lay from asi koi Rims ki Jubilee Hondani. Ang lepang news tengbang lu KNTL na koi mayam gi anaba singi amadi tongan ba hospital singa koi na anaba singi blood donation tawraga haitare lapagi saruk amoina ngasi su koi mayam gi mo sinjara kanduda Rims hospital koi blood bank na koi tongan na ngasi si national voluntary blood donation day ka mari le na tongan ba koi kang lepang news tengwa loki koi Tagat uhay hay tare kang lepang news tengma lumna tawdaki ba thabok thromgi matungin na ngasi su koi Rims Jubilee Honda pangkop ba national voluntary blood donation day ka mari le na koi na samlaba certificate amadi Ton pidana ikai kum nabi ko piba kang lepang news tengma lum KNTL ki kai dagi Rims blood bank bu kai kum nabu sari amdi thagat sari makhata na su anaba singi kang lepang news tengma lum KNTL na makhata na blood donation kem sinjara kanda anaba singi damakta koi makhata na EP ki gani amadi tongan ba bari fuslai ba koi ireisa khudimang na su blood donor mo ibidina haiba koi na sinjaga dai ba amadi tongan ba mani khudalai ba waisan sing na siliba blood donation kem sing da saru ya bidina adom su blood donor mo oibio hadina kang lepang news tengbang lu KNTL ge makai dagi yang from da win tawjari. Thank you.